Dumelang motswana wetso ko lapeng yo go dumedisang ke Tebo Bokamoso Thobogang mo Morremogolo reality talk show re le mo Lesedi television studios gone ha re tsile go aga motho wa rre re tsile go boloka motho wa rre re tsile go nela na maele re le batho ba borre re tsile gore wena o le ko lapeng o le rre yo re utlwang yo re lebeletseng gore le wena o ko botshelo ba gago bote bonne botoka ka tsela nngwe after o sena go utlwa puisanyo ya rona gompieno mme ga ke nosi ke motho ke nnang ke dumela gore ga ke a tshwanna go tsamaya ke le nosi ke tshwantse gore ke nne le ba e leng gore ke kgona gore dikgang tsena re di buisanya mmogo re kgone gore motho wa rre a kgone go agega a kgone go gakololesega a kgone go nna botoka ka tsela nngwe mo di buisanyong dipe tse re nang le tsone mme gompieno we are talking about breaking the cycles tse re nang le tsone mo botshelong re le batho ba borre and choosing to be a man o ke batlang go nna ene ka moso ke gona ha re tabe re le teng gompieno borra mme pele ga la re tsena mo dikgantse ke batla re te re introduce gompieno ke le tshwaretse the rare gems le nkutlwe ke le tshwaretse the rare gems with my co-host ke ngwe boela gantsintsi di bela mtsana kwa lapeng ke bilela go te Boitumelo Arnold Kapo wa maloba le maabane ke nna ke la ka metlhale ka dipaka ke itumela gore re mmogo gape mo nakong ya gompieko ke re dumelang ko lapeng dumelang borre ko lapeng mo kgotleng. Awesome. I like that. We tire ke rata ha re tile go ora mollo re o rile mollo nya tseng re kgotetsa mollo era ra kgotetsa go ka rona batla go timanya no batla go timanya ra o yana nya di khonza teng gore o gone go dira utugisa era morarre le nna ke dumedise motswana la ko lapeng ke video a Reginald Katlego Setlora the president of Total I like that na le botsa utona go president wa naga dumela motswana ko lapeng mo programeng ya Morremogolo ke bidwa Boyson Mokoni le nna hela jaka re wa Total Man ke tautona I'm the president of organization e bidwa go the Youth of Hope Safe Haven organization gore re tsela go godimo re le borre tota re ditlhogo I like that. Yana nna re tshike tautona wa Guns N' Roses. Le nna borra le nna ke tautona wa Morremogolo reality talk show. Go ka re go tla sala go nna ma go tautona ge sente. Jaaka ke buile motswana o tsuko lapeng gore gompieno we'll be talking about breaking cycles, choosing the men o ke batang go nna ene mo nakong ya gompieno le mo ka mosong gona le kgannengwe e leng gore ke batla go re tla ka yone pele ga ke neela my panelists and morarre gore le bone ba latlhela mo go yone kere go le gantsi some men or some people inherit what we call land, others just silence. Others, they inherit what we call strength. Others, they inherit pain. Others, also, they inherit what we call, it's something that I call a choice. Ya gore nna ke batla go nna eng. Yeah. Ebile ke batla go hitlhella eng. Because of se aning a se lebeletse mo tsamaong le mo sepele wa botshelo ba gagwe so abo a ikgethela to rewrite botshelo ba gagwe ke mongwe wa banna ba bantseng jalo ba ileng gore I am here to rewrite botshelo ba me go nna a better man ke kile ka bua mo bogologolwaneng ha le mo the past episodes kere wa bona there was a time eleng gore I think it's failed in a way of passing the baton. We did not have a man that could stand and say, now I want to pass the baton better to my young boy. Exactly. So that is why I want to rewrite everything about me as a man.
to be someone o leng gore tare a lebiwa konte e tare when the son ya gagwe a mo leba about you know what I want to be like this man. Exactly. Yaanong ha re le teng gompieno ka ke ne ke buile ke re we are breaking the cycles ke batla re tsene mo kgantseng tsa gore sente mme ha re lebella mo re leng teng gompieno ko re tswang teng a re ka bua re le borre ke batla re itse go no my senior kore se se leng teng re ka lebella pele gore who was your role model when you were growing up? In terms of a father, in terms of an uncle, in terms of a brother, whom amongst them passed the best baton to you? Because how can lebella rona at this time and age, we are parents, we are fathers, but you look at it, those that were to role model for us and to us positively, they failed us, and we became fathers. By long we are bringing forth an uncivilized civilization. Those are our children. Baba bidwa 2000 by long some of them ba ko bo ikago e leng gore ko mo le police mo tsele a juvenile prison. Imagine a juvenile prison. We are raising juvenile crime infested young minds because somebody failed us. So inherently bana ba rona ba inherita so se le gore rona gonyana re leka go tshaba mo go sone, re leka go ikaga sesha because we failed first to protect our purity and our goodness. Rare gore ke je ditagi pele gore ke bone gore ke monna tia go gongwe ha le ke tlatla ke ipakanya ba bangwe ga ba nne le lesego la gore ba poteka ha ba dire di mistake ebe ba ithutela mo go tsone ga tsana ka khone we tseruri. Some of them they are buried because someone failed them. Positive role modeling. Yeah. I would say we allowed Void to raise our children. We have allowed Void. That is why Hosena handing over the baton because Void Goni that gap between the generation he feeling the generation hagona bridge. Void Void for you to be confident, for you to be confident, for you to be confident, become a bully. So we have allowed a void up until we bridge the generational gap. That is when or we are not going to feel it. Because we understand void let us get first or avoid or else revenge or I want to be a better man. Because you feel how your father failed you, not knowing for a void. Exactly. Yes. You can understand the reason. You do better without trying to revenge. A positive revenge, but in night to because house now reach a certain state. How you don't know how to maintain how thing because not like revenge. I looking what on a I reach or pathway or by basa passability. Yes. So if all can understand the void, that is when you can bridge the generational gap and feel the void. I love what Mr. Mokoni was saying. Yes. Who was your role model? Proverbs 13 verse 22 a good man leaves an inheritance to his children's children.
not to his Not to children. his children. Yeah, to his children's children. Khaibuika Madi, Khaibuika Sepe talks about integrity, talks about godly character. I always give an example here, the man Yong Khodisting. You know, this is one man in my life that I wish he could be alive to see what he raised in me. This man is called Musmana Khobatin Maunatal. You know, this man gave me principles of life that I can still hear his voice. If I were to do something wrong, he's a man that I always uphold and look back to say, but this is the man who taught me 1, 2, 3. He was that role model. I was never raised by my father, but he played a role of being a father in my life. And certain things that I do, it's because of what he said to me when I was young. Because one last time I said, "Ke sponge." So how tell a sponge meets, how does a twister? So So one sucks everything that you teach them through all those stages that they work on next time. Stages that would say. Now what's the challenges do more pressing? Once all the ideas and ideas to him and all that, and you become the man that you are. I think if it wasn't over him, maybe I was going to be a nuisance. I need to be honest. Very true. But he had to mold me in such a way that I become a man that I am. Positive role model. You know? It was a strict family that I grew up in. It was a family along where it molded me to be who I am. I really love what he said when he talks about the role model thingy. It's what we need right now. It's what we need right now. Bontate, Harlan thing, we need to be role models to our boys and even to the young generation that is coming forth. Baisimba neborre, baisiba nebontate. Bontate kana kera being a father. And to become the role models. And also what Reggie said, we need to stand up to it and see the gap in. How do we identify it? How do we identify it? And after identifying it, how do we cross it? How do we bridge it? That is what we need to do. And we need to stand up and stand out and be better men. Nalwena, rekasimulula. Repota ka harno mitsirela. Re go amogetse gape mo Morremogolo reality talk show teng ha re aga motho a re lekang gore motho a re a nne botoka ha re neelana maele teng re tsile re ntse re on mo kgang ya rona ya breaking the cycles and becoming a man I will choose to be. Ya no gompieno ke batla re tsena mo kgang engwe ke ya the turning point. From experience, from what we went through, what can we really say? How has that impacted your life now? Yes. The void, the space between the two bridges. Yes. The void e leng goreng ke lemogile mo botshelong baka ka bonana ne le go tlhoka motho leng gore I know biologically he's my father. That was when the emptiness was created. Absent fathers. And nobody was there to tell me why. There was nobody who was there to answer the questions that I had until at a certain age ecstasy bujalwa motsoko ebe nna ko ke le kang go senka dikarabo teng kanti dikarabo tse ke di senka mo bathong ibile ka batho ba esembone ba bana le tshwanelo gore ba di arabe ibile ke batla dikarabo tseo ko mafelong a eseng one ke ko dipotong le ko dibareng a kere ibile gape nna
ke le ka go batla dikarabo tseo mo go nna o ke tshwereng dipotso kante ke santse ke le monyenyane thata go ka nna le dikarabo tseo so go ra goreng ke kgagoga pele ga ke seno nna ke kgagoga ke le ka go iphutha metlhala nako e setse e chaile ka lebaka la gore le nna ke dirile se ke se dirilweng ga ile gore motho o mongwe o kgona go ntisa mo lehatsheng a ba ntlogela nna ke palelwa ke be ke dira ba mebe ke ba tlogela le gone ka bonana a kere so go ra gore ke leka go batla go fill that void ka sengwenyana se leng gore ga ke se itse le nna ga ke se tlhaloganye there was no man who was there to teach me the values, ethics and qualities of manhood. No one was there. So I had to learn it the hard way. Mo ke hellang ke iphitlhela ke le the youngest inmate ko Gaborone Central Maximum Prison ka 1998. 97 ke faitse form 5 wa ka se gore I'm one of the most intelligent young people in this country. But I failed dismally because I had already lost interest. What's education there for me? 4 actually. If somebody couldn't see any value in me, what is it that is next to me that I can put value into? That's absolutely nothing. Hey, we tell gore ga re sa tlhole re na le sepe ga re na le tswalo la go ka amogela sepe ngwana mosimane ga go la bile o ipola gore gore ke tle ke nne le seriti ke tshabege kana ke itsiwe botoka iseng ke itsiwe ka papa kana my father has to be the mirror that I see myself through. But there's no mirror. I have to create my own mirror. That mirror ke created by becoming a bully in class. That's the first leg. Ya gore be ke ya gona the perpetrator of GBV. Ke itsiwe ka boganka ke tshabege. Ke gone leina la me le nna le seriti le tlotla. You can't reflect yourself. And you can't reflect yourself. You get? That's the void energy. If we can understand it, and then we let our sons to understand why it is existing now through us, because we have to close the bridge. Rona, we found the bridges disatshwaragan. Me go tshwantse go ne lo re bolana gore ke eng di sa kopana. Rona re di kopanye. Ba rona ba tlhaloganye gore ke nyano ndo tse dintse jana. That's how we can be passing the baton. We have to lose it. It's very deep. Hari bua ka yone void ke bua Akren, he talked about his past experience. Go hona le khanki that we always ignore. Bible we shouldn't ignore the devil's devices. In all this, let us not ignore spirituality. Very true. Yes, sir. Because no one was there to explain. Growing up, and he had to do the same thing. That is a pattern. Bible Maho Isaac was barren, the son of Abraham. Irleha Isaac had nale Musadi Rebecca. Musadi Rebecca Len was barren. For Sarah to give birth, right? The angels came. For Rebecca to give birth, Isaac had to pray. The Bible says Isaac prayed. And nations said, Rebecca. So for him to break the generational curse, he had to pray. Yes, to pray. Because na petting, my father would divorce the so if at all I'm not careful, I'm going to feel gap. That is why let us not revenge. Because if you revenge, you are going to ignore spirituality. So how reach a age long, let's say your mother or your father divorced early 25, 23, because you ignored spirituality. The forces had more aging at 25. They are Hollands. Exactly. Because you have ignored a gap in spiritual lessons or we address. So to age men, so to age men, let us not ignore spirituality. Isaac prayed. And the woman gave birth. He wanna break that generational curse. You're breaking the cycle. I like this. This is so deep. We would like Murare Kulapi.
kgang e thata ebile e ko teng ebile gape e tlhoka gore o ikemele ka dinao and pray ha ile gore o ntse o se morapedi find a way ya gore o ka rapela jang gore o boelane le modimo gore go tle go nne botshelo ba gago go bonne better as a man re pata ka re nwa metsi re etla re go amogela gape gone mo Morremogolo reality talk show re ntse ke rona ba re teng gone ha re na le Lesedi television studios kgang e re e tshwereng ke kgang e thata mme ga se gore e thata ka gore banna ba ke nang le bone ke dikgang tse e leng gore dilo tse ba di itse botoka ebile ba kile ba tsena mo go tsone ba tswa mo go tsone jaanong gompieno ha re leng teng we are breaking the cycle. We are breaking the cycle and ke batla o wetse morare haneng re le teng hale we wetse e be re ha re tswa mo go yona we be talking about the intentionality e leng gore now we want to bring up to men. Yes sir. Gona le sengwe se ba bele ke se buang ke se there was this other man in ele motlhang. Yes. So the man passed away. Has na go tlhokala the creditors they come after the sons. Eish man. Ba na le lapa go na le mosadi go na le dithoto ke dumela yalo mme mosadi wa go the master morare motlhanka go tlhokahetse mme o machonisa ba batla bongwanake ke mba sa batle jarata. So that is to show you gore if at all as a father o sa tlogele le bana ba gago inheritance boso so kana o sa break you and avoid e re buang ka o sa e feel both spiritually and physically go safara bana o tlhalo re duela diphoso tsa batsadi ba rona go morago. So orare don't be a man go pehela ha o leng teng let us be positive role models ya ka re bereka re le mo 2 men re le ka go tsaya borre gore a re ba kopanye gore re tle go le ka go irang go atumetsa a positive role model o le re go na le seo sa se itseng ka godiso ya ngwana tla re go tlisetse ngwana yo sa godiso ang sentle gore o ithute godiso mo go ene gore mme kana my absence e bakile jana because sometimes ha re ruta jana or the absence of a father some they feel offended some they feel attacked but if you can hear it from ngwana gore are o bana hane papa because I've attended a lot of cases ha o botsa ngwana gore ka ntse go skeleng king o itshola jana ke e ka re madu ya go tsa sabare hane papa le teng hane papa ka nna teng hane gore go itlhelleng ra tumetsa motho a rre le ngwana mosimane le gore o broken ya ka se a buana he's one of the broken child that boy is still speaking because o bua matlhoko a ko morago he's grown but lucky enough gona le ngwana o gona go bua botlhoko bo gore ke itse ja he's a living testimony o ka gona go thusa motho a rre gore nyame nte ba jana ntlhaloganye jana ke bona re ka itseng because re saretsa ha morago ka kitso re le borre. Yes, sir. We need to like I want to say this. Where we should take accountability. Yeah. Thank you. Definitely. Accountability is true. Let's take accountability. Let's accept that we are wrong. Yeah. Yes. And after accepting that you are wrong, there's nothing wrong with you going to your child to apologize for not being there for your child. And I'm like, I may think I'm present for my child's life, and actually I'm not present. Because the fact that I'm around my child doesn't mean that I'm present. We need to identify someone else to the father to do. Because you can be there as a father, and physically you are there for but spiritual, emotionally and spiritually you are not there for your kids. They need to see you. They need to have a conversation with you. Are you able to have a conversation with your kids? Because how do we have present fathers? How do we are you there emotional? Are you there spiritual? Can you pray for them? Like we said, we need men that are very, very spiritually connected to God. Exactly. Living in. Because you should be able to know what's wrong with her or what's wrong with him. There's statistics that happened. You know, COVID broke a lot of marriages. Very true. Definitely. Because what runners have spent in Abu Marabi. How's that
half 4 o hitile o ile ko majiteng ga o tswa ko majiteng o tsena bana ba se ba ready homework, you don't even know the character of your children. Presence, you are not there. You are there as a father figure, but as a dad you are absent. Cultural influence, cultural transition. A present absent father. Exactly. You are physically present, but emotionally and psychologically You are not there. Ashman. And imagine when it's a son or an school. I'm saying a son because he is born of a man. And there comes a time in the teacher are rago obereka kai. Rago ke o ngware papa ke le sole o ngware papa ke le podisi wena you create that father and you are starting to lie so that you feel perfect, you fit in with that lie. Have a sense of you know that it can be something that sticks with you and then you become a pathological liar in your adulthood because you had that innocent lying so that lo ena o tshwanele bana ba bangwe e ore papa o bereka mo railway o ko mahala pe ko bereka diterena but actually o godile o boleletse gore ra go gatilwe ke terena like in our ages rena ma 70 something re boleletse gore bo rarena ba gatilwe ke diterena and imagine when o bore wa ga go bereka ko ditereneng but actually he's not there. You don't even know him. He doesn't even know how you look like. And then hormone be gonna there for good. Avoid your cultural transition. That's another thing. That's another thing. Bo re bane ba sio ga ba itse go nna teng for bana ba bone gona a ke rra gona ga tilwe ke terena so wa itse re itse ke hela gore o ka ga jwa ke terena ntsole teng. So there's that cultural transition e leng gore tshwantse go re feel we need to break gore mme kana dilo tsene di diragala jana go bereka jana mo nakong ya gompieno because influence ya gona e ha godimonyana so are feeling gap e ne ya cultural transition because e nna ka re latlhangwa e so re latlhangwa we are not throwing that away. Very true. That is why now ke batla gore re terete mo nakong ya gore we are now going to be breaking cycles. I don't know which cycle e leng gore ke re ko lapeng you are trying to break kana yang but ela se leng gore gone yana we are saying ke gore re le borre we are trying to break the cycle yele ya absenteeism. We are trying to break that cycle ele ya go nna teng but not being present. I am there but ga ke yo. You know, we are breaking that cycle because we want men by long they are accountable of everything about their child. Everything. You know, one of the things that broke me the other day, I said to the teacher of my son, I go re my boy what exactly does he really need now mo school or halin thing. You know what that boy did? That boy said only 2 words. Ke bata papa a knitting and an thuse an thokomele ka sengwe le sengwe se ke se thoka. Oh, yeah. O ka tsa gore ga a bua sepe se se ntsi. There's a lot. But it carries weight. I was like, wow, hey, this boy is challenging me. There's something that I need to do. Se se le gore ntse ke sa se diriseng. That is when you realize that you are there. You think you are present. But when I have presence, and it can only happen as a father if you reconcile with the self, so that the self-reconciliation can be reflected towards your son. Because for sure you are going to reconcile with your son. That's through apologizing. Papa, I'm sorry I've never been there for you. Imagine re gola re bolelwa gore papa ga a tsena a hitile ke tla go rekela koloi wa go gola na bo 16 years mo no la tla heta re dumela ke tla go rekela koloi dumela ke tla go rekela koloi. That's how we grew up. And it never came. You know, you get. Now look at me. When I got married was to try and say, Dad, I've achieved what you couldn't achieve. Yes. But let's be together so that now you are the guide because you are the wise one. You brought me here. Unfortunately, he passed away.
man ke dumela gore motswana wa ke dumela gore mama mogolo ke nako mme ga ke bate ke re re wetsa gone ga ra e wetsa kgannye ke kgannye leng gore tlhoka gore re terene le part 2 ke dumela gore borra ke dumela le bone borra re tana le part 2 gore re re wetse kgannye ya breaking the cycle so that re kgone gore re itse gore mme sentente re hella kae re le borre re ya kae re le borre re batla go ipona re le eng mo tšhabeng ya rona re batla go bona botswana wa rona ntse yang re batla go bona malapa a rona ntse yang re batla go bona barwa ba rona ba ntse jang because ke gone go eleng gore teng re batla go ya teng re le borre mo Morremogolo reality talk show jaanong ke batla go etsa ka mafoko a mongwe ke a kere re ko leng teng you are not condemned by what raised you. You are not defined by what you went through, but you are defined by what you choose to be today. If you can choose well today, if you can decide well today, I tell you, ya gore kamoso re be re bua ka bogolo bo re bo bona bo diragala mo bophelong ba gago modimo a dira di aba ka botshelo ba gago o le a testimony, a living one for that matter jaaka rena le re Mokoni because he is one of those that are a living one ya no re wetsa ka mantswe a re nna gompieno tlhopha gompieno gore o ka nna eng o le rre ene o ka nna sone seo ka moso go fitlhela ngwana wa gago wa rre mosimane wa gago a bona se o leng sone go tswa go rona Morremogolo reality talk show Lesedi television production team we are saying thank you, stay blessed. Part 2 is coming.